Da, eto imali smo prilike da vidimo sinoć novu kolekciju za sezonu 2019-2020. U pitanju je zimska kolekcija, tako da su i boje koje su dominirale bile crna i srebrna, ovaj put kao neko osveženje, jer je sama inspiracija negde bila zima, ta hladnoća, taj kolorit koji nam ona donosi i devojke znači su ponele uglavnom srebrne modele. U pitanju, iako to možda nije izgledalo kao prirodni materijal, jeste pamuk sa srebrnim premazom i naravno zastupljeni su svi komadi ovdevni koji su potrebni jednoj dami za, da kažemo, te zimske dane i noći, s obzirom da nam se približava i Nova godina. U pitanju su dakle i haljine, takođe i pantalone, srebrno, crno, sa nekim, da kažem, malo elegantnijim, ali i primesama rock stila, a naravno kada je u pitanju šminka koja je propratila to veče devojke, jeste fantastična World of Education ekipa koja je i ovom prilikom odradila vrhunski svoj posao. Tako da sam bila zaista zadovoljna u potpunosti kako je sve proteklo.